Nagira naa nanu aanyu Yesu meeu amu atiaka naa kalotu naa mee inji oshi aiko enaas intokiting ntangasa akeyie nejia paalotu amu atiaka apa Enkai kai naashetu naa nanu openy laashetu peemeeta aikata oltung'ani owosh orgoo inji ajo nanu laitaa aatareto Enkai oleng aigero taata imbukui 10 10 books. 10 books. Wow. Coming up on Mary Supet Show. Mary Supet Show, inspiring lives. Olaing'urani le Mary Supet Show, yet another day, kiata ko singale Enkai part 4 shakeni shenye omba naitaasa Enkai. Imagine neyawuaki Enkai irmalaika nitanyamal Enkai oltung'ani mpaka netum inkishu enkaputi. Yani kagira ake aing'asieyie enai. Karibu oleng Enkai kigira apuo part 4. Amen. Etodua ena safari kincho Enkai enashe tempiris enye. Sasa nabau naa enkata e pre-wedding meeta oltung'ani oipangaki meyioloi. Naiko apa nanu enkine endaa naipot irkijanani by the way neponu ninche kulo tung'anak neponu ayierisho. Nikitoni meetai ninye oltung'ani obo oewu. Ore ake peebaiki saa 8 tapala meeku Enkai intasati iltung'anak oomera loonkipokin. Neponu iltung'anak ajo tenikira kumok kira 60 kake kemeraro iltung'anak pookin. Amu etoduaki naa endaa nedoli empuruo. Do you know? Etu eponu iltung'anak le kanisa. Ore ake ipuleja kanisa amu kake ore apa entoki torrono te kanisa ena naa nemaata mpango yote. Nagira naa nanu aanyu Yesu meeu amu atiaka naa kalotu naa mee inji oshi aiko enaas intokiting ntangasa akeyie nejia paalotu. Amu atiaka apa Enkai kai naashetu naa nanu openy laashetu peemeeta aikata oltung'ani owosh orgoo inji ajo nanu laitaa. Paa keponu intasati naamera nikijo kiwosh harambee nikitum 105,000. 105,000 na ninakata? Na ninakata. Nikitum iropiyiani. Kinoto napa pisai naayieuni Enkai enkaputi pookin mpaka esuti ai. Ajo sinanu entito ore taas iyie tidie nyang'ai siyie keon esuti amu kitejo naa apa yiok kuja nikuje. Tusileteane peeku itiu enaa emboki. Natum iropiyiani. Ore teipa nikiimaa enkaji orpasai najoki oltung'ani mainyie yiok enkaji orpasai maitayu fungu la 10 ekuna pisai. We tithe the money. Na siye meking'oru. Nikintau 10,500. What happened? Nikilikini kintithe kuna 500, kuna 5,000 natii on top of it of the nini. Kitigilitu kintautua taa matumisi na nini nikintithe ake mpisai alolong'a. Nikipuo ore kishomoita enelakwa nedamu esiankiai ajo itu kintithe kuna 4,000 kuna 5,000 nikishukunye. Nikintadamu? Naajoki itu duo iyie kintithe suppose duo paa 10 o 500 kintautuo. Najo kishuk ake mikinotu oltoki paa ijia entoki. Nikishuko nikincho orpasai. Nees Enkai. Namayian Enkai naemisho. Ore paemisho naiteru naalotu orpasai kitotoni taa olapa inaare naalotu orpasai. Nitaasa harusi. Nitaasa harusi sidai. Sapuk sidai oleng. Ore peelus onkolong'i naalotu orpasai le Free Pentecost lorbisi loji ole Saroni ayiaya. Ekai naitaa orpasai etoomono nening Enkai peejoki Enkai peyie itaa orpasai. Namara ninye nanu lina anisa kara nanu le kanisa le Free Pentecost o Maparasha naalotu nironcha enaa irpasani naanyorrakini naaku orpasai. Naendelea ake maisha ya kawaida nelotu Enkai nemayian iyiok. Nalotu alo school. Alo Bible school nalo Park University nagira naas certificate naendelea kihuduma naret Enkai tinewueji aigero my first book. Kore your first book? Na tinewueji aigero my first book. Ntadua sii elde tung'ani le camera. Ore ena buku ai edukuya naa keji
walking under the fullness of understanding, breaking stubborn altars and generational curses. Ore ena buku kidogo na aiporro nanu Enkai ayieu ayiolou sababu kwa nini ajo kanyioo peetiu enkishui ai inji. Ashu kidogo kurum ore atii class 8 peegor alalashe lai keon naaponunui aipot naajokini wou amu etagoro fulani keon najo alang nainepu etunukayioki nashuk ake noolong ake ina saa ake nashuko school. Ore aishirita kewarie nejing'u entoki nijo embulb nijo oltaa nejing'u ena room natii ena darasa nemaitiu aing'ura amu ore pailang neeku ijo kara enkardasi loshi lai laa tenikilang ene nipang'u tene nailang naajoki nairorie oltoilo naajoki ore eyiunoto ino tangu peekiini nanu laitengayie peitum atigila orperere otii enaang' inyi. Naajoki Enkai ketii enaang' inyi orperere. Naa orperere ogor iltung'anak ate eeta nkilani e harusi arashu eeta nkilani ormasi. Naitodol nchere ore apa toonkatitin naatulusoitie apa tooloonkakuyiaa eetai apa enkabartani natagoro keon. Amu enkabartani mee keeta ormasi neeta nkilani ormasi negor keon. Neitoki nkolong'i aapuo ore olalashe papa botorr laa ninye olorua laa ninye apa suppose peeim yeyio kiti ena duo naa ninye naitesa oleng negor keon siku ya harusi. Siku ya harusi? Siku ya harusi egira ariku ena tasat. Ore naake peegor keon itu neishori ena tasat aitoki ashuko neeye mpapa. Nitoki ilarin aaponu nele taata ele alashe lai oewuo agor keon eketii olaji lenye Manyata netegeluaki metaa kiongozi le Manyata ekeeta esai naata ekeeta ormasi le Manyata otii. Todua taa najoki Enkai aitenga peitum atigila orperere otii enaang' inyi ogor iltung'anak ate eeta nkilani ormasi. Niteru apa ena buku aipusho tiatua nanu naiterr Enkai abol nkonyek maelewa ena toki naji orperere maelewa tenguton orperere ajo nyoo kanyioo orperere kai iko teneesisho koliapukunoto naelewa naigerr ena buku naji walking under the fullness of understanding, breaking stubborn altars and generational curses. Very beautiful book. Very beautiful book. Na yani ore ena buku kigero vizuri sana. Yes. Kwa standard. Kwa standard yake. Na ore terisha nemenake aarare Enkai oleng aigero taata mbukui 10 books. Wow. Aigero ena naji Reclaiming Surrendered Grounds. A very nice book. Yani embuku eninko tenishuku ntokitin inonok naawaki. Ashuku ntokitin naawaita naawaki miino ntokitin naishoyieki willingly ntokitin naikonyaki ntae neyai amu ore oshi oltung'ani keishu oltung'ani tenkop osesen neishu tenkop ekiroho. Naa ore teneesi empurrore tenkop ekiroho naa kelelek epurrori ntokitin ata oonkera nemeino. Meisisieso naisho Enkai embolunoto enikoni teneshukuni nkiwanjani arashu ntokitin naawaki tenkop oltau. This is another one. Ore Enkai naitoki aiger ena very powerful book naji Understanding Motherhood. Wow. Understanding Motherhood. Kanyoo pingero ina? Ore ena naa address ena buku address arashu keimaki ena toki enikinko tenikiraise irpereren le nyumbani. Naa ore orperere odupa le nyumbani naa teneetai oltung'ani ore is life in the heart of the woman. Entomononi naidim ateshet ele perere. Entomononi amu ninye the first teacher. Emalimui entomononi pookin kitok tiang'. Ninye naidim atesheta nkera enyenak orperere le nyumbani. Neeku ore ena buku naa keji Understanding Motherhood. Ore embuku naimaki enikinko tenikishetu irpereren liaisho. Kama nara tiatua irmaasai? Yes. Keyieu iltung'anak neyiolou mbaa naipirta ena buku. Yes. Indim naaji atoliki kidogo naaji aifundisha toldakikani waare. Yes. Ore ena buku naji eninko mee pooki kitok
nara yeyio arashu nara dimi atejo etejo orkigerot nchere etii aka ormalaika Mariamu neji akaira yana mayana na kakimpot eishorin pookin ajo yeyio. Ore nkituak pookin arashu ntomono pookin keidim atoisho kake mee pookin ntomono natoishe nara entomononi. Ore entomononi naa oltau etii. Neeku ore ake piitum anoto ena buku, ore tenakata naa ketii enkop nanyamal amu kegira oloitirua aiwuang'ie tenkerleekisho arashu te sunkureisho ena hali ya umama. Tanakata ore nkera eini nebulu ontoyie esiai nemeeta msingi yoyote nebulu onyo kanyoo apa piitumi Musa ate etii enkop e Misri tenkaraki etii nkaik eng'otonye. Nitubulu ate etii enkop eiking'a nitubulu neliki ajo kiero ore kulo karri lidolta mee lene mee linonok. Ng'urai idie wueji netii osina idiaji naishirita amu ine wueji itii. Entomononi ake nikindim yeyio ino ake mata ake nikindim atoliki nena tokitin. Neeku itumie kuna bukui etumieki. Ketii ildukai kumok te Kajiado. Kagira aas mpango peebaiki irkulie dukai enaa Lenkare Narok peyie atum aikuna kake indim oltung'ani ai place order in anywhere ewueji neba enaa enetii naa ketum. Yes. Inchoo namba labda oltung'ani oyieu. Ore oltung'ani oidim ataa keyieu ena buku naa ore namba ainei naa 0 apala matejo ake te Kingereza 07 40 277 288 0740 277 288 or 0714 424 795 0714 424 795 utapata na aigero sii kulie bukui enaa embuku naji Understanding Spiritual Gate ama atum eyiolounoto oomilangoni e kiroho, embuku naji Overcoming Territorial Lions, embuku naji Level of the Atmosphere, Dealing with your Spiritual Deception, Overcoming Spiritual Diversion, Building Spiritual Muscles, Dealing with your Darkest Part. Ore kuna bukui naa ninche aigero. Amen. Wow, mbuku 3. Oltung'ani tapoji enchoni onkuruon. Look at how God can do. Keji apa ore ele neishori osumu neji meeku neimaa mbaa kumok neng'as alo airritisho neimaa akeyie osina nibaini tormarei kake ore tina kata kegira apa Enkai aitayarisha peelotu aiger kuna bukui neeta nkulie bukui kumok oleng naata nataka kuzieka Amazon. Oltung'ani lolosho lang le maa oosita mbaa kituak oleng. Indim ninye ataa emayianata labda tening'orita indim atiaki ama nena bukui inonok sikuna zenye uja print. Yes. Indim aisaidia tanye ai print aaku ake duo emayianata tiatua enkishui enye arashu unaweka order naa keyau tewueji pookin itii. Maibung'aki iltung'anak vision ashu maibung'aki nduat enye naata kama ena buku naijo ena naa kayiolo ajo ore ake piilo aisum naa kelo aaku emayianata tiatua enkishui ino. Amen. Niingerr nena bukui uni. Naigerr nena bukui tomon tenakata kake kuna uni tenakata. Indipa aigero story ino? Aata sii embuku najo My Pitiful ama 9 Pitiful of My Life ama ngumot naudo e maisha ai. Kaata embuku very powerful book naihusu enkishui ai na ore tenakata ena shakenisho nikitang'ara kagira ake apuruputu etii duo in details naa ketumi tina buku naa ketumi tiatua ina buku. Ata sii embuku naigero kake tenkutuk ooswahili naji mambo upasavyo kujua, vitu pasavyo kujua. Na ore ina naa kihusu enkirokoto e Kiislamu, enkirokoto wa Kristo vile ilivyo tofauti ontokitin napaashari neme sawa. Ore sii tenikindim aisupporta ata mbuku ore nena kumok naigero ekaidip ake etii my archives etii a soft copy itu aikata aitau amu ore imagine kutoka kitabu moja it is not less than 300,000. Wow. Neeku mee ake duo entoki ninyototo ake ninko tempirisa Enkai. Empirisa ake. Neeku ore peitau oltung'ani keon teninyang'u naa keitau nkumok osaidi amu kumok neton aigerito oleng. Ore kunda naa naidip ake kake aigerito kulie bukui ake kumok. Etii embuku naasita on leadership,
naa ke epuku etii embuku naigero on youth najo can I marry you naigero sininye naa ke eimaki ntokitin oleng naihusu irbarnot naa keeku entoki etipat. Yes. Wow. Ni maisha tiatua marriage atodua Enkai tiatua kiama ino. Atodua Enkai aiteru ministry. Yes, atodua Enkai oleng amu atamayiana Enkai. Ore nye kwanza peyie ore nye eneimua ena siai enkigerore kando airorie Enkai. Ore aata ake 2 months old in marriage neirorie Enkai entomononi ai. Naajoki I saw you written books. Nemeyiolo apa ina idea amu duo atang'arie. Nelotu naajoki atodua ingero mbukui kumok. Neeku one of my inspiring teachers ashu iltung'anak laitia moyo oleng naa entomononi ai. Wow. Ormarei lai ata nena toyieni very beautiful. Naata eretoto sapuk tenanu. Ore paalotu aiteru ministry te Manga na wamekuwa a very big pillar. Ore sina is another testimony of the other day. Vile naiterua huduma. Vile natupukore free Pentecost nalotu sasa redemption. Nilotu aiteru aipiru sufuri netareto yiok Enkai. Natodua nye kanisa ajo sapuk oleng. Yes, esita Enkai oleng. Ore pee kijing na hall tanakata nigira aiko we pay a lot of money. Ore pee kijing ine mikiata nye 5 10,000 apa kiata te account nkera apa kijo kelaaki school. Etotonio nkera ang 1 term itu are po school. Amu kintautuo mpisai pookin alakie hall. Najoki entomon kamarata tenikilak next time. Now we pay over 20,000. Next time najoki teneme Enkai nairiwa yiok nikishuko enkop ang apuo aamir nkwashen. Kake mpaka taata ino olari leimiet kijingita itu akata anyakata ewoshokini yiok emilango amu ketii Enkai. Beautiful. Yes. Kanyo naji indim atiaki ilairukok etii iltung'anak laa ninche oibooyo iltung'anak pee meponu kanisa, iguanare iltung'anak, edol irkulie naa mishaa ninche netii atua enkaji Enkai. Kanyo naji kigira aidip ororei obo. Ore entoki naidim atiaki tang'amu iltung'anak vile natiu eponu enkishui ino kake minguanare amu keeta Enkai enemuru nanu iguanare iltung'anak naar enaa vile apa naikuna enaata nanyorraa keeya narapatua enaata meeta oltung'ani lijo nanu. Ore entoki naajoki ore success ino arashu dupoto oltung'ani arashu impact oltung'ani naa tenimbelekeny enkishui oltung'anak. Eminguanare iltung'anak amu ketii oltung'ani laa kegira aimaa enkewarie kake keyoki akenyu. Ketii oltung'ani laa shada enkishui etii kake ore taisere netii. Ore I thank God ore naata tormarei lang kaikena meetai natii entoki ata tenaata oltung'ani oyieu nemurat enkerai enye nemara sii olamuratani nemebaiki ninye nemaichanga toki. Lazima paawoshoki indeta ainei enaa kanyorraki enaa kaikaja neyieu oltung'ani chochote alapa tung'ani lemeeta mpaka enapa tasat. Yani meeta ore keamini ninye ajo woi tenaa Timothy tenaa dorpasai iko naa kikaja. Yes. Ore oshiake etii ake yeyio naanyor yeyio lai oleng. Kanyoo indim atiaki? Amu kedol ake sinye ena video. Ore yeyio lai entoki naajokito live long. Aisha enashe oleng etalaa yeyio olasar itawuo enkishui enye tenkaraki nanu. Wow. Itawuo. Itayio. Ore inoolong nanang'ini aishakini eng'udie ene nanu enang'ita. Ore piitu aisho ina simu naanang'ie enewuei nanu etanang'a. Nitu epik enkishui enye bata ajo oloiboni ele kelelek aasakut. Neja naikash. Anyor yeyio naanyor sinanu naa kimayian Enkai. Neeku live long mama. Wow. Amen. Ororei lino bayie pekindip. Ore olorei lai naa katejo ashe tenkaraki lainining'ok pookin olasujak pookin le Mary Supet metamayianta Enkai. Subscribe ore sii entoki niindim ataasa kindim sinanu aisubscribe atumoyu te YouTube. Kindim atusuja te YouTube ni subscribe my channels. Keji Apostle Timothy Ntiang'au. Neeku kindim atusuja te YouTube, kindim atusuja te Facebook amu kaihubiri kila siku nitum my messages naa kimayian Enkai. Ore sii enkai order my books na utapata vitabu zangu mahali popote ulipo ewuei pookin naba ene nitii inyang'u empromote ena siai amu aata mbukui kumok oleng naa kirragita ake meeta oltung'ani ogira ainyang'u irkuti friends ake kuti amiraki neeku inyang'u naa kayiolo ajo there are tools yani masaa olarrabal. Kimayian Yesu atejo ashe oleng. Ashe oleng tenkaraki ena promotion nabanji. God bless you. Amen. Nigira aitutum sii enkaji onkidong'i. Ore Enkai nagira sii aitutum ore naata currently kiata enkomono sapuk nigira aipanga
amu airori apa Enkai ajoki peyie kimpanga enkomono sapuk nikigilie orperere loonkidong'i ayieu nayau naboisho enkaji ang' oonkidong'i. Mee torrono eninyorr enkaji inyi, neme enoonkajijik teninyorr enkaji inyi. Tonyorra enkaji inyi nturruro tenebo eton kitii enkop. Neeku airoroki ake ntae enkaji oonkidong'i pookin enitii naa kanyorr ntae. Amen. Asante sana Apostle. Kore namba ya Apostle naa 0714 424 795. Teniyieu niyau emayianata teninye, teniyieu nimpromote nena bukui naa ormosori 714 2 4 Kimayian Enkai oleng. Episode nara 4 neeku tenaa naitadua netu idol episode 1 netu idol 2 netu idol 3 tushukoyu shomo nyaaki ng'ura part 1 part 2 part 3 piitum anoto flow ombaa nataasa Enkai tenkishui Apostle Ntiang'au. Wow, beautiful. Yani anyaka nye nanu aitoki ake aigil anyorru Enkai zaidi na zaidi. Ni Mungu atendaye maajabu. Yani Enkai naas imbaa kituak. Yani anyakaka aning paitoki anyikaki olaitoriani amu ore ake piisilig Enkai nemikintukurru aikata. Etejo Biblia emayian iloisilig olaitoriani amu etiu anaa ildonyo le Sion lemidimi aigusugusie. Keponu taa ntokitin naajo aigusugusie enkop kake ore iyie otii atua Enkai nemeeta entoki nikindim aigusugusie. Siliga olaitoriani tiatua nena tokitin pookin niata tiatua esiai ino oonkaik inonok te pooki toki naa ikitum Enkai ashomo atareto. Naa ore igira aanyu Enkai, ore igira aisilig olaitoriani tonyua toonkaik inonok taasisho. Amu ore ake peedol Enkai nikimayian amayian zaidi. Ashe oleng tadamu subscribe etii tiabori Mary Supet Show. Ni share, like and comment. God bless you. Kitumo likae kekun aitoki ake ayaki Enkai atini another inspirational story nikitum Enkai eshumata atamayiana kaaji Mary Supet eneleshao nayau. Mary Supet Show, inspiring lives.